Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Hadaratul muhtaramin sakeja alim ulama sekasohor antep asor alas pengka kulina tanpa patut kapiarsa dedebunna khusus ajunan salaraepun sibulje al-mukarram Kiai Ali Malduf Ghazali binangka pamarteh pondok pesantren Darul Ulum ajunan salaraepun sibulje Al-Mukarram Kiai Mazani Abdullah ajunan salaraepun simulje Al-Mukarram Kiai Abidi Rahim ajunan salaraepun simulje Al-Mukarram Kiai Jasuli Rais ajunan salaraepun simulje Al-Mukarram Kiai Jasuli Muhtar ajunan salaraepun simulje Al-Ustadz Habibullah Wardi Pertagalib ajunan salaraepun simulja Al-Mukarram Ustadz Munarsoh sareng sateja guru-guru agung selain sateja bangasepo agung selain sedak babasa paten kaula kaakui notor asma agung epon sesateja paten kaula amul jeudi kaatur sepasung kempang apet temo kuda sateja tongkul popos mager sareh sejumeneng mangko bumi desa Tambak Sari Kecamatan Rubaru pengelakong ajunan salarapun semulja Mas Lorak Kalibun Sujibno sarang satejo tondunan penyekarapa pemerintahan lepon sesami kalonta beles bekte merte mager sare epon juga keatur salat cuma berpan kalian menggudak salara epon semulja Sohibul Hajah iki gadinto Bapak Marjub sarang Ibu Fatimah terjugan Bapak Hermansyah sarang Ibu Halimatus Sa'diyah pertakalib satejo tondunan penekara pepisan dari sana berjepon Bapak Sargawi sarang Ibu Astiyah pengelakong menggudak bedepon sapasan anak pangantan iki gak dinto Wardatus Syargiyah sarang Busairi SAK juga keatur menggudak ajunan satejo rabu sapoter anum satejo tatarekan satejo guru-guru agung terus satejo bangasepo agung sesatejo napaten kaula amul jegi sungkem lebih nama bersang-sang malah depote malah muga cumpara terasre ke atur menggudak zat semahasoce ibu jalaku sekalatan padeng serdang termakin renggak dinto rasa abek ngambeng demang eta lengasakeun kanikmatan seta akhir sereng sekaderuideuk mun acem sesalaki guda terjelok parana komancer rasa ngalecer tergumecer ka angku nyampukil kali rasa sehingga ngeneng suaran ati ka dinto tarongku pacu syukur bismillah alhamdulillah kaatur mengkudak bos racace jika dinto Gusti Allah syamur pejeget teramur alam tanto namun asaran pinarang santingkar samulje dari ajunan epon Gusti Allah syamur pejeget sega dima esadar semangkin badan gaula sarang sateja ajunan pastega angku apang kiro pasalera isto akirabu teralongku senggater kangku nyampung kacumang pereng sekar kataran sarang samarambe ada detua mengkuda ajunan epon Gusti Allah simhamulja edel mesetong lalapan agung sekarajeng mesetong taningan sarapa aki salametkeun lalapan adat kagabinan dari Jeping Wardatus Syargiyah
minangka pinotribaan dari Bapak Herman Syah sareng Ibu Halimatus Sa'diyah asaran kentongan ateepon iki dinto orang laki segajungjung senyantun Asma Busairi SAK minangka arapaki pinotribaan dari Bapak Sarkawi sareng Ibu Astiyah kalaben pangarep terpajoon malar muka badana papangkeun are samangkeun ka dinto itu tinggi setong papangkeun mulya terbarokah sasanting kalaben ridhoipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat asading salamipun Gusti Allah malar muga tetap jujur agili ing nyata secing Nabi panutan ing tiga dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti seteja cacana ngartega gagempeng dadi opur kaca kepeng sampun apun tatur arakok peten gaul sareng sateja ajunan dari jurang asar setak kaukor dari saged kainaan setak kasamaran kantos peten gaul sareng sateja ajunan sami gobesah rasa saking ngalaserangin keimanan setak jog banyaresep dari baba ka otak nila kantos dadi bebetet para rabu sepot anum sesami budja terus sami-sami parjuga dir kumilir ecul-ucul lacun kumalancang tergalelan peten gaulnya bisma tercangkolang bitas maipon bangunan pelekara pebisan gini ika dinto sesepo ika dinto sebelnya Bapak Marjum sareng Ibu Fatimah terjugan dari satu jasana bercepon Bapak Herman Syah sareng Ibu Halimatus Sa'diyah sesapesan kangku ngaturaki matorosa kalangkong mengkuda satu ajunan kong langkong satu tondunan pelekara pebisan dari sana berjepon Bapak Sarkawi sareng Ibu Astiyah sareng sateja sana berjepon kabit labang kelimikan kantos sami sepak alongku idel badana papangkeun ada samangkeun ka dinto peten gaula sabaruntut tak keduan ngertak di sanjung lir okara selepas ka angkui murad mumpi esen agede kacuma kapekol katunung ontong setak kaitong rasa sakalangkong tungaepon pernah diladir ka dinto peten gaula sabaruntut abang bisa nyoon mengkuda ajunan depan Gusti Allah Subhanahu wa taala malar muga satuja pangistra bujukan langkuepon satuja ajunan kapon di minangka amal becek perkainya bebeles ganjaran selangkong raja dari ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu seperti anum sesami bunja terus sami-sami parjuga ki buru bisaos ampun sami kapiarsa kalaben cerna bernakna badana dedepun pamasraan dari tendunan pelekara perpisan laki sehari samangkin ampun ebekir sarang salarpun simulja al ustad rupat pramila dari kak dinto kalaban ngamare barokah juga komantin agung. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin peten gaula sabaruntut binasmaipun Bapak Marjum sareng Ibu Fatimah sareng sateja sanak bercekak dinto narema banepun kacong Muhammad Busairi SAK kangkui pedi bagian dari sanak beraja peten kaula kak dinto terus sateja astaanepun peten kaula narema kalaban tanang sidua ecung-cung gabunang-bunan epun telat edel mate sepaling galem tepuyapun Bapak Marjum sareng Ibu Fatimah apalangkon maraki kona niga kotak serbeli margena beda pesena sakalangkong pisan kau lidak berkibana pun akibat lencak ben lamari serta apakena ben korsena para rabu seputar anum sesami mulja terus sami-sami parjuga satrosipun pemator tak kalip juga peten kula nyoon sapora saibu sempe nyoon sapora atas satuja kekurangan terus satuja ngajang kolang repon saya dari satuja pamangki si mangki dari satuja teratur saya teraki juga tempat segorang nyampurna aki akad bisa pun rapak muda kaulatan tabadaan dari peten kula sabaruntut dekat dinto sasak buana kapon imur geger nabui atala buyan perkabadaan dari peten kula sabaruntut dekat dinto sasak jemo pagaran pas-pasan peramilan dekat dinto atas sateja kekurangan terus sateja kacang kolang nepon dari tendunan pelekara pepisan bini ikat dinto sebelnya Bapak Marjum sareng Ibu Fatimah sareng sateja sanak bercepon anjo ona sapora sesobung batasepon. Para rabu seputar anum sateja tatarakan ujanan sebutan gola mulja agi satro sepot pamator kalaben badana papangkin are samangkin gak dinto gereng peten gaul sareng sateja ajunan sami atikong ngamrekarsa dari ajunanipun Gusti Allah si Maha Kuasa malar muga badepun anak pangantan sida dua hingga petongkas bejerap juga bantu amus kacep dari sateja guru sateja masyayikh terus sateja pengasapepon kantos badepun anak pangantan sida dua gak dinto kita dia kicudu baris terpaste dari dunia kantos akhirat budiare
ore patong cum-cum tarentem martabete ata teng-teng ata tong-tong kasetong patang tolong patang rojung ujung poncung rampak naung beringin korong seleras-leras yang rida dari ajunan epon Gusti Allah subhanahu wa ta'ala terus salanceng orang epon malar muga tatepa bental sahadat asapa iman apa jumcah cepon dedebun dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Saking tingkeng beten kula namung mesen mengkuda badepon anak pangantan sida dua mereka lebih nak kanang pekor kasu menep belia tukok soro bitong pas bedai orang mari akabin dana sengak bana batu pa akor kalamun bana celep ayuk bana asapok sarap setong pas kaduai dikak kemakna etanian sarancak daun barongki mereka yang nak sengak bana jekun ngalak sakalian mun parlo pas kibenaca malakas dedi saka dinto para rabu pan-ponapan sebisa beten kula terakhir samangken kurang apung epon nyon maaf nyon sepora atas sateja kakurangan terus sateja kacang kolang epon saya dari pelatih kakon kunang si jenggel kaulaten akhir okara sekarang sorok mengkuda pangkerian hanya ona sapora sedak mangkiangken akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.